ese Nord Kivu yaba igiye kuba igihugu cya M23 cyangwa se nago bishoboka FRDC yakongera ikahisubiza? Ese amategeko tugiye kureba amategeko mpuzamahanga bivugaho iki? Turaza kwibaza ati se igihugu cyemererwa kuba gutandukana n'ikindi gihugu hagendewe kuki? Ese igihe abo barwana barwaniye uburenganzira bwabo bigenda bite? Turaza kureba byinshi n'amahame agenga kugira ngo igihugu cyemerwe kuba igihugu kivuye mu kindi kiyomoye ku kindi. Tudatinze rero reka tubabwire imva n'imvano ya buri kimwe cyose ku mirwano irimo kubera muri Goma. Mu gihe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru wamaze kugera mu biganza by'umutwe wa M23, benshi bari kwibaza niba bishoboka ko M23 ishobora kuguma muri iyi ntara hanyuma hagahinduka igihugu cyabo cyemewe n'amategeko mpuzamahanga nk'uko byagenze muri Sudani mu mwaka wa 2011. Mu ijoro ryakeye umutwe wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Goma nyuma yo gufungira amazi n'umuriro abawutuyemo ndetse no gufunga inzira zose haba izo mu kirere n'izo mu mazi. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma bivuze ko intara ya ruguru yose iri mu biganza bya M23, ivuga ko iri kurwana intambara yo kwibohora ndetse dore ko abarwanyi bayo batangiye kugenda mu ngo z'abaturage babahumuriza, ari nako bafata bimwe mu bikoresho by'ingabo za FRDC zataye. Nyuma yaho abantu bakomeje kwibaza niba byashoboka ko uduce M23 yafashe ishobora gukomeza kutuyobora ndetse yewe tukaba twaba igihugu hanyuma kikemerwa n'amategeko mpuzamahanga. Kugira ngo igihugu gikatwemo ibindi bice ntabwo bigendera ku ntambara gusa, ahubwo hari icyo amategeko mpuzamahanga avuga kugira ngo bemere ko igihugu cyabonye ubwigenge. Aya mategeko n'aya akurikira: itegeko rya mbere, igihugu cyemerwa ku rwego mpuzamahanga mu gice cyakaswemo ibice bibiri cyangwa se birenze binyuze mu bwumvikane abaturage banabitoreye. Aha urugero rwa hafi ni mu mwaka w'1993 ubwo Czechoslovakia yavuyemo ibihugu bibiri ari byo Czech Republic na Slovakia. Itegeko rya kabiri rivuga ko igihe abantu barwaniye cyane uburenganzira bwabo hanyuma bagahita bigenga nk'uko bikubiye mu ngingo ya mbere y'amategeko ya UN. Iri tegeko niryo ryagendeweho mu mwaka wa 2011 Sudani y'Epfo yiyomora kuri Sudani kubera intambara abaturage bari barambiwe kurwana, ndetse na Kosovo ubwo yiyomoraga kuri Serbia mu mwaka wa 2008. Ingingo ya gatatu ivuga ko ubumwe bw'igihugu ni ihame rigaragara mu ngingo ya kabiri umurongo wa 4 w'amasezerano y'umuryango w'abibumbye UN, ishyata ribuza ko imipaka y'igihugu ihindurwa ku gahato. Aha bishobora kubaho igihugu
kibyemeye ko gicikamo kabiri cyangwa se bikaba mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwa muntu. Iyi ngingo ya kane ivuga kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga ukaba umunyamuryango wa Loni UN, gushyigikirwa no gufashwa n'ibihugu bifite ijambo rinini nka USA ndetse n'ibindi byinshi. Aha urugero ni nk'igihugu cya Taiwan nubwo kikiryamirwa n'Ubushinwa. Ingingo ya gatanu, intambara ishobora gutuma igihugu gicikamo kabiri, gusa akenshi ibi ntabwo biba byemewe n'imiryango mpuzamahanga. Aha urugero ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Koreya zahise zicikamo ibice bibiri. Ingingo ya gatandatu, mu ngingo zemererwa kuba igihugu cyakwiyomora ku kindi, aha kuganirwa ku rwego mpuzamahanga hanyuma bagasanga mu rwego rwo kwirinda intambara no kugarura amahoro byaba byiza batandukanyije igihugu mo ibice bibiri. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuba wafata agace ngo uhite ukita igihugu cyawe hanyuma ngo gahite kemerwa ku rwego mpuzamahanga. Bisaba kwerekana impamvu zikomeye zituma aka gace gashaka kwiyomora ku gihugu. Bimwe mu bishoboka kugira ngo agace kemerwe ku rwego mpuzamahanga harimo inzira y'ubwumvikane ku gihugu kigiye gukatwamo, ikindi nicyo bagiye gukatamo, kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, kurinda no kurwanira uburenganzira bwa muntu. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose ituwe n'abaturage barenga 8,155,000, ifite ubuso bwa kilometero kare 59,482 cyangwa se ibyo twita mu rurimi rw'abazungu 59,400. Let me repeat again. 59,483 kilometers squared cyangwa se kilometero kare 59,483. Ubu tuvuga n'umujyi wa Goma uri mu biganza bya M23. Ubu rwose yamaze kuhigarurira. Abaturage bakomeje guhunga Goma kubera imirwano ishyamiranyije M23 na FARDC. Ngayo nguko kubijyanye no kuba igihugu cyakwiyomora kikaba cyaboneka mu kindi gihugu n'icyo amategeko mpuzamahanga abivugaho. Reka dukomeze tubakurikiranire uko bizagenda. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kuri channel yawe, aryo bita Turatsinze Wawe. Ndi Turatsinze Wawe. Reka tugaruke.